Lehenengo gauza da, hau montai lotsagarria dela. Bai argitu, ertzaintzak ez duela Tasio Ortizia inputatu. Hau da, ertzaintzak egin zuen bere txostenean ez zuen inor inputatu, baina epailea bera izan da, Tasio hau deklaratzera deitu duena, eta deitu du inputatu gisa inolako oinarririk gabe, inolako zentzurik gabe. Bertan, egon ginen guztiok, aprilaren 11an, BBKaren aurrean konzentratu ginenok, argi ikusi genuen eta horrela adierazten da ere grabaketa guztietan, horre zen egon inolako erasorik konzentratuta geundenon aldetik. Eraso bakarra, ertzaintzaren aldetik izan zen, beti bultzaka, hortik ateratzeko. Ez da egon inolako eraso ertzaintzaren kontra eta hori argi gera dadila. Hemen epaileak egiten ari dena da, justiziaren oinarriak izan behar diren kontrako erabaki bat hartu duela guztiz onartezina dena ikuspegi demokratiko batetik. Pertsona bat inputatzea inolako oinarririk gabe. Tasio hemen egotea esan nahi politikoa du. Eta esan nahia da hemen Tasioren kontra, baina baita ere gizarte mobilizazioetan parte hartzen ari garen guztion kontrako mehatxu eta abisua da. Eta argi utzi behar dugu Euskal Herria Bildutik ez dutela lortuko mobilizazioak etetea. Mobilizazioa guztiz beharrezkoa da. Guztiz beharrezkoa dira momentu honetan, bereziki krisi garai honetan, krisia sortu dutenek, bankariek eta finantzia munduko aberatzek nahi dutela langileok eta gizarte gehiengoaren gainean leporatzea edo jasotzea krisiaren ondorioak. Krisia beraiek ordaindu behar dutela. Eta gure aldetik ez gaude prest, hainbeste urte eta urte borrokaren ondorioz lortu ditugun gizarte eskubideen kontrako eraso bat gehiagorik. Eta baita ere, EH Bildutik aldarrikatzen dugu, krisiari aurre egiteko tresna politikoak behar ditugula. Subirautza politikorik gabe ez da posible beste eredu ekonomiko eta soziala garatzea. Eta horrezegatik, esan nahi dugu, bat egiten dugu, berresten dugu, Euskal Sindikatuek eta gizarte eragileek konbokatutako maiatzaren 20arako greba orokor deialdia. Eta amaitzeko, gure elkartasuna, etorri gara hona, gure elkartasuna adieraztea Tasiori. Eta baita ere, esatera, Tasioren ibilbide militanteak frogatzen duela, EH Bilduk hainbeste aldiz aldarrikatu duen politika egiteko beste era. Posible da beste era bat egitea politikan eta posible da politikan ere aritzea zintzotasunez. Eta horren adibide Tasio dugu. Horrezegatik hemendik gure elkartasunik beroena. Desde EH Bildu, en primer lugar, tenemos que denunciar que este es un montaje vergonzoso. Sí aclarar que no ha sido la Ertzaintza la que ha imputado a Tasio Ortizia. La Ertzaintza en su informe no imputa a nadie y la jueza cuando recibió ese informe ha sido quien sin ningún tipo de base jurídica, sin ninguna razón, ha llamado a declarar hoy a Tasio Ortizia y le llama como imputado. Desde un ejercicio de abuso de poder que desde luego va totalmente en contra de los principios democráticos en los que se debería basar la justicia, si es que existe. No se puede acusar a una persona sin ningún tipo de base objetiva. Decir que Tasio hoy esté aquí como imputado tiene una clara interpretación política. Al fin y al cabo lo que se pretende con esta imputación es un ataque por supuesto a Tasio, pero un ataque, un aviso a todas las personas que nos movilizamos en diferentes movilizaciones sociales en defensa de nuestros derechos como trabajadores y como mayoría social de este país. Y decir desde EH Bildu que no van a conseguir parar la movilización, porque la movilización hoy más que nunca es necesaria en estos momentos en que desde la banca, desde las grandes élites políticas y financieras pretenden que seamos trabajadoras y trabajadores quienes paguemos las consecuencias de una crisis que no hemos creado. Y no vamos a renunciar a todos esos derechos sociales que durante años y años de lucha hemos conseguido. Desde EH Bildu tenemos muy claro que sin soberanía política no podemos llevar a cabo esa transformación social que exige la mayoría de esta sociedad para defender nuestros derechos. Y por eso ratificar nuestro compromiso con la convocatoria de huelga general que ha llevado a cabo la mayoría sindical vasca y diferentes organizaciones sociales.